अहानमदा मरोइबा पाउ मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट एमएलए 𝐾𝐄𝐃 बीजेपी की डबल इंजिन लेंगाना इरांग लोइसिनबा ngamdribasi इलेक्शन ngairibra haina hangkrei हाइरोक्ता थमनबा थाजी लखिबा 𝐵𝐴𝐴F के ट्रोप हाइरोक की मियोय लिसिंग क्याना लैबा यारोय हाइदुना तांथोरखरै मणिपुर हौजिक फाउबदी कोविड-19 की अनौब वेरिएंट JN.1 की केस थेंगनद्रे अदुबु हेक्ते यौरक्पा याई पुमनमकना चेक्सिनसी हाइना हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर ना हाइख्रै खुरुमजरे नॉर्थ ईस्ट विंडो की नुथल की मणिपुरी पाउ मिदेंग ताबिरिबसिंगबु मोनिकासना समना तराम नोकजरे हौजिक पाउ संदोंगना पिजरे मणिपुर थोक्लिबा इरांग ngasi फाउबा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ना लोइसिंदना लेरिबा असि इलेक्शन की मतम ngairibra हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट एमएलए 𝐂𝐲𝐵 ना हाइख्रै ngasi बीटी रोड लेबा कांग्रेस भवन दा पांगथोखिबा लाकादोरिबा जनवरी 13 दगी हौदुना मार्च 10 फाउबा ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी की प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गेना फ्लैग ऑफ तौदुना इम्फाल दगी मुंबई फाउबा स्टेट 13 की डिस्ट्रिक्ट 35 फाउदुना चकदबा भारत न्याय यात्रा की खोंगचट कमरी लेनना पाव की मिफुम अमदा वफम असि फोंगतोलतुना मेगाचंद्रना हाई भारत न्याय यात्रा की खोंगचट असिगी मरु ओइबा पांदमदी अखोय मसल की मरक्ता अमगा नुसिनाद्रिबा अमदी नुपी अंगांगसिंगदा चथरक्लिबा थवोंग पोचैगी ममल का हेना वांखलकपा असिगी मायोक्ता चकदबा खोंगचट अमनी खोंगचट असे इम्फाल दगी हौदुना मुंबई फाउबा पुना किलोमीटर 13,000 चनी सांगना चकनी मसिदा मी यामना ताबा मफम सिंगददी खोंगना चकनी अदुमोइनमक मी तादबा मफम दना गारीदा चकनी हाइखे ngasi मणिपुर दा थोखनिंगदबा थौदो क्या अमा थोकलक्लिबा असिमक बीजेपी की डबल इंजिन ना लोइसिनगे खलबदी नहाना लोइसिनबा यारबनी चिंदा अमा हाइबा थबकना अमा तौदुना लेरे मसागी फंगफम तोकपा चक्थुंग तालुबगी दमक मियोय अमदु ngaksamda पाइदुना किहन खंगनबगी थबक चथरकपासी गुड गवर्नेंस की थवोंगला गुड गवर्नेंस डे की थरप मणिपुर दा पांगतोपगी वाहन थोक लेते था निपान हेंजिलक्लबा इरांग असिना मियाम खम थेंगना वानरिबासी वारोइसिन अमा पुरक्तुना मियाम तंगदु लैताबा लमदम अमा ओहेनबगी महुता गुड गवर्नेंस की थरप गुड गवर्नेंस डे की थरप पांगथोक्तुना लैथोकपासी मरम चादे मणिपुर की मरु ओइरिबा नेशनल हाईवे अनिदा अचौबा फुरुप अनि की मियोय सिंग चटपा यादना लेरिबा असिसु गुड गवर्नेंस की थवोंगला हाइनसु मेगाचंद्रना हंखे मणिपुर लेंगाना मतम खरा लेबलुरबा बस सर्विस न होना अमुक सर्विस तोबा याबगी अयाबा पिख्रबसु ngasi फाउबा माइ पाकपा ngamdabasna karigino लेंगाक पाइरिबा मिनिस्टर कया दिल्लीदा चतुना लैथोक्लिबा असना karigino हाइनसु हंखे भारत न्याय यात्रा के खोंगचित असिदा मणिपुर दा लेरिबा कांगलुप खुदिंगमकी मियोय सिंग महाइरोइलुप मेरापाइबी लुप सिंगनसु सरयाबियु हाइनसु मेगाचंद्रना फोंगतोकी साधारण प्रजा में पुनमक रेस्टलेस होले डिस्प्लेस होले युम कै थादो होले degradation होले अखोय पुनमक सिबु हिंगबगी राइट पीरी ब्रो is it there which is in the constitution the protection of life and property अखोय ले ब्रो लेहन बियो it is the government to tackle it is the government to take the responsibility मसी सरकार न लोगदब responsibility ने कना न लोगदब नो मसी कना न लोगदब नो मसी की responsibility म्याम सिंसी अखोय वारे हाइबदा तंबदा लोइबा नाइद्रबा अवाबा म्याम सिंसी मणिपुर से पिक थले मणिपुर की खर खनबियो कैनो मणिपुर की खनबियो तुंगान फाइनेंशियल कोलैप्स गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट म्याम सिंगी पैरालाइज तौरिबा म्याम करी आसादा मणिपुर की नहारोल सिंग इंगिगदगे होजी इलेक्शन नक्सल है होजी इलेक्शन नक्सल अपनीना मसी शांति लहानबदु पामी इलेक्शन नकेरा थापकेरा इकोय लोसिनबियो इलेक्शन नाइब्रो गवर्नमेंट सिना अदुम हान अदुम हाइग्रबनी मोदी जी की ममिंग अमित शाह की ममिंग लौदुना मणिपुर से बीजेपी की MP अनि थागत पिरो हाइरइयन मयाम त मेसेज पिख्रबनी ऑनरेबल MP सिंह करी हाय मणिपुर की MP अहुम सिंह कांग्रेस न थोइना चलगा उनभम थोकरो एकोय तंगी उनरगा करी हायई अमित शाह ना पार्लियामेंट वाम त लांग यारोय हायई MP सिंधुना हायई कांग्रेस की MPCC की ऑफिस नबु BJP की MP उनबसत करो पार्लियामेंट पुथोपियोना अखोई नदी
पार्लियामेंट दा मयाम अमा कांग्रेस ना सिल्लगा पुथोक्सबदो बीजेपी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नी मणिपुर की एमपीडी बीजेपी नी खंदना इकोइना थाजरिबने करी हाइनई हे पार्लियामेंट दा वांगांगपन मतमदा अफबो ओइरोय हाइना थ्रेट तौरई हाइ मीदो दुम पीगे आइना if required if the BJP government here in Manipur required then I will give the statement with evidence. लाकदोरिबा लोक सभा इलेक्शन ग मरी लेना लौखलकपा जक्सन थौरांग की सरुक अमनी हाइदुना थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान पुलिस स्टेशन सिंग अमदी पुलिस आउटपोस्ट सिंग दा बेसेफ पर्सनल सिंग अटैच तौनबा थमजिलकपदा मियामना बेसेफ नत्रगा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स अमता थंबा यारोय हाइदुना इरांग हौदुना लेरिंगाय चिरकता ngarang हाइरोकता थमनबगी दमक नौना थाजिनकिबा बेसेफ की पर्सनल सिंग लेबे यारोय गो बैक बेसेफ हाइना लाउदुना हाइरोक की मियोय लिसिंग क्याना तांथोखरै हाइरोकता हानादगी हौना बेसेफ पोस्ट अमा लेरिबने मसिगी मतकता नौना अमुक ngarang याचंगबा पुंग मंगागा मिनिट 30 रोम तारकपदा बेसेफ पर्सनल सिंग तोंगबा गाड़ी अहुम हाइरोक पुलिस स्टेशन तमना चंगलकपगी लंबीदा हाइरोक चंप्रा थोंग मपा यौरकपदा हौनरुबा नाइदना मसिंग यामलबा मियाम थोलक्तुना बेसेफ पर्सनल सिंग तोंगबा गाड़ी सिंग अदु मनिंग हलहंदुना तांथोखिबनि हाइरे हाइरोकी मियाम अदुना मसिंग यामखिबना बेसेफ पर्सनल सिंग अदु पुंकोय क्वेश्चन के मियाम की इरांग अदु लाक्सनबा पुलिस ना सुकारिमता तौबा ngamdana yengduna leike मियाम अदुना बेसेफ पर्सनल सिंग अदु वांगजिंग बाजार फाउबा तांथोखे हाइरोक चिंगदोंग पोक्ता हानादगी लेबा बेसेफ पोस्ट की गाड़ी अमसु मखोय की कैंप तमना चंगलकपदा मियामना बेसेफ पर्सनल सिंग तोंगबा गाड़ी सिंग तांथोकपा अदुदा यावखिबदगी मियाम दा अमु पाव फाउरक्तुना हाइरोकता हानादगी लेबा बेसेफ पर्सनल सिंग अदु मियामना वांगजिंग बाजारदगी लौरुरगा मखोय की कैंप ता पुरखि हाइरे नौना संदोरक्लिबा JN.1 कोविड लाइना असी हानगी कोविड नारंबा कोविड तगी सरुक अनि हेना यांगना संदोकपकी चांग चादा मरीफु तरुक ओइरे ngasi फावगी ओइनदी मणिपुरदा कोविड JN.1 असी नाबा थेंगनजे अदुमोइनमक मतम अमा हेक्तदा संदोरकपा याबना मियाम चक्सना लेबा मथौताई हाइना हेल्थ सर्विसेस के डायरेक्टर डॉक्टर शशि कुमार मंगांगना हाइख्रे ngarang National Health Mission Manipur amadi Directorate of Health Services lamphel partner sinduna National Health Mission ki conference hall da pangthokiba pawgi mifum amada wafam asi phongtoloduna Dr. Shasi Kumar hai malem gi tongan ba mafam singda covid laina paktakna sandorak ba leire nauna covid laina sandorak ba asi hanagi variant adu oide JN.1 COVID-19 asi hanagi covid variant tagi saruk ani hena yang na sandokpa ngamba oire Manipur da ngasi fawbagi oinadi laina asi naba thengnaje December thada miyoi khara covid test tawada miyoi amakha covid naramba thengnake madu JN.1 di oiramkhide adubu JN.1 asi matam ama hekta da sandorakpa yana lei maram asna mipum khudimak jaksinba mathoktai masi haiduna su miyam aki tujungba tawbiganu lenga ki maikaidagi su airport medical team thamba district ki surveillance amadi CMO singda yengsinna bakhanghanba yauna paikhatpa yaba thabakya paikhatpa hore haike vaccine kawkhraba sing laina ase ki ngakthokpa ngami adubu sukna naroi haibadi nate karigumba narabasu vaccine kawkhrabadi sathina naba ngamloi JN.1 covid narabasu miyoi chani gi manungda miyoi ama ani khaktamak doctor mathau taba yai masagi anaba leitragadi yamna kanna naroi JN.1 covid ase ngakthoknaba miyamna sem sarasi layengba ngami haiduna su taraina laithokpadi tawgumsi haike Matin taba, ikara taba, lokuba, tabak noy taba, kanau mering cakpusi untowe. Yamna henjinba, laina te nabumi makhada kumdagi bumatam dati masun pneumonia tawtuna so horba waba potpusi tawe. Aduna hanega chapmane. Toyumasung kanawumba sigi JN.1 sibu nainaba scientist karana tapi wadi. Masidadi mamangida tawhiba natonda manam hawdabido adu JN.1 sidadi khara toina thengai haiba authority su yawe adu etadi natonda manam hawdabise kamai mutobego naton khumda manam hawda naton kunba allergy tawba naton kunba lo ategi to kumatonda manam hawdabudi hawdreda adu nataba naton di yahanga free flow kumatonda manam hawdabise masi tawi hai masi powder Google wenana mahau khangda phaji mahau theiba haido adu umba tawi hai adu mapu masi yamna established tawaba research housing de thol ko dinati
Thobal District ki Yaripokta leiba Universal College of Nursing ki ahanba batch ki BSc Nursing first semester gi mahiroi singi lem lighting amasung otaking ki thoram ngasi college asigi auditorium da pangthokre ngasi gi thoram aduda Manipur University ki Kansipur gi Controller of Examination Professor 𝐁𝐫𝐈 na athoba mithung Universal College of Yaripok ki Chairman Professor Dr. Nimai-Chan Luwang na thoram mapu aduga Director of Health Services Manipur gi hanagi Director Dr. C.H. Chandramani Singh Director of Health Services Manipur ki Additional Director Dr. O. Sanahanbi Devi, Manipur Nursing Council Imphal ki Registrar Dr. Aribam Jamuna Devi, RIMS Hospital Imphal ki Nursing Superintendent Nepram Premila Devi amasung Universal College of Nursing Yaripok ki Principal Srimati Professor T.H. Nandarani Devi na akhanaba mithung lensing oina sarkyake. Thoramgi saruk ama oina ngasigi mithung singna luchingduna malemna The Lady with the Lamb har ka khangnariba Florence Nightingale ki photo da leisu ka tunai kai kumna ba utke lonina college asigi BSc Nursing first semester gi mahairai kuntra mangabu college ki Vice Principal Professor P.H. Johnny Sarmana wasak loke college adugi toidok hendok na mai paklaba mahairai singdasu award singen thoktuna pungning thogatke Thoram adugi nungki oiba warol piraduna Universal College of Nursing ki Principal Professor T.H. Nandarani na haikibada Manipur da leiriba sel thumgi phibam sotharaba imung manu weaker family singi merit leiraba mahirei singbu tha wangba nursing ki oiba mahi masing pinaba Manipur gi pioneer Nursing College ama lingkhat pani State Bank of India gumba leading bank singna educational loan gumba college asta pibirapadi mahirei singi imung manung da sel thumgi oiba awaba polum adu leihandana mahirei sing asi mai pakna BSc Nursing course asi tamjaba ngamgani College asida chahi mari gi BSc Nursing program tamliba mahirei sing chahi mari mapung faraba matungda Delhi da leiba leading hospital singda thabak tawbagi placement khudong chaba adusu fangani haike Professor Nandarani na makata na fongdokibada chatliba chahi English ngani kunhumdoida lingkhat kiba sit nimfu leba Universal College of Nursing Yaripok ase Thobal District ta amata ngairaba BSc Nursing College ni College ase Indian Nursing Council Manipur Nursing Council amasung Manipur University da affiliate tawre mahirei singi clinical exposure amasung practical training gi damak RIMS Hospital Imphal dasu affiliate tawre Manipur da leiriba mahi masing hairaba naha singbu professional healthcare education da high quality training pibada college asina makok thongba role loba ngamnaba pandamsu thamli haiki Coming to my knowledge, into practice, Ngasi poinu gi thanil numita haying khongbal ufong yumfam da leiba laning thosana mahi laisangda leiba ki oina changno katbagi thoram pangthokre chaliba chahi asta kum tambagi phokthok tagi lakadoriba pathang chahi gi phoktok hena leinaba ira thongni kibaga loinana mitai langol da hangdok liba relief camp ta leiriba inmates singi damak laisangdagi haimal leiman galonina changno tangnabagi chaken sangsing laisangdagi puduna LSTB gi VP Bidapati Sanjam na luchingduna Member Secretary Maisnam Sibadata Luwang yauna board ki member na Mojam Tomba amadi loisangi thomi khara galonina ayuki chaklen jamina khrei thoramgi manung chana handakta ARR Imphal gi mitai isai sakpada nauna A grade phanglaklabi isai loisang LSTB gi member ahum sarang them tharong angbi Nangmairapam Inausana amadi Konsam Indira yauna handakta pangtokhiba 61st Mr. Manipur Contest 2023 da runners up taraktuna silver medal fanglakhraba piba loisang LSTB gi safaba Ponsambam Nandajit Maitai bu taram na oktuna sanamahi laisangi thaujal jarai fi khudol tamtuna puning thagwatkrei Central Bureau of Communication Regional Office Imphal gi mityang makhada 9-year Seva Suhashan Garib Kalyan Biksit Bharat Sankalp Yatra gi theme manung chana India lengang na miyam gi damak paikhaliba scheme singi matangda the Academy for Cultural Resources and Training ACRT Nepra company na miyam da paujil pibagi awareness program pangthokre Kakching district ki manungda leiba Kalyan Ashram Kakching All Age Home ate relief camp singda tha asigi kun taruk tagi kunthra mathoi fawba awareness program chathagadabani Thoram aduda District Program Officer K.H. Ranjit Sarugyaki.
Imagic Studio Manipur gi makhada AD Luwangchana puthokpa Rade Athokpamna present toba Khurumjari Ima haina mingthonba music video album release tawkhre. Leisembi Athokpam amadi Deepak Khaidiamna sakpa amadi act toriba album asi Sonia Sanjanbam na direction pibani. Music video album asi Prem Nongsabagi mayekta Biso Chanabamna music director oibani. UAV drone remote sensing technology and its application haiba hiramda chayol ama chumna chathagadaba faculty development program ama ngarangdagi 𝐿𝐾𝐿 Girls College Thaubalgi Department of Geography amadi More College Moregi Department of Geology anina punna sinduna 𝐿𝐾𝐿 Girls College Thaubalgi seminar hall da hodokre tongan ba college amadi university dagi lakpa participant hufuma panna saruk yaduna Chathagadoriba Faculty Development Program adu hongthokpagi thoramda 𝐿𝐾𝐿 Girls College ki Principal Professor H. Manoranjan Sharma, Vice Principal Dr. S. Kiran Singh amadi North Eastern Space Application Center Umyam Meghalaya gi scientist SF Victor Saikom na athoiba mitung sing oina sarukyaki. CMHT dagi PMJAY da migrate taraklaba singi Ayushman Bharat Card saba amadi hana Ayushman Bharat Card paiba singina KYC tawbagi thoram ama Manipur Legislative Assembly ki Speaker su oiriba 14 Year School Assembly Constituency ki MLA Thokchom Satyabarta Singh ki sangaida pangthokre Phase 9 na pangthokadaba thoram asaki ahanba phase ki oina numit nini ki oina December 15 amasung 16 ta pangthokhiba thoram asida punna beneficiary chatruka 38 ta khudongchaba si fanganke matung tarakbada su Kendra sa leriba mipung khudingmak fangfam thokpa amadi fangba yaraba beneficiary singda state amadi central government ki scheme khudingmak fanghanabagi thoram sing matam-matamgi oina pangthokani amadi hanadagi su pangthokuna lakli haina Speaker Satyabarta na phongtoraki. Hauzik paugi marthana tema break amatang lominasi. To touch the pinnacles of success for your children, get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School, Excellence in Education. Matam sana luhongba haibase adongi punsida mangjariba manglana du mangphauna na bohna ba amadi imung manungi pandamadu phangna na bohna bada achoba mateng oigadori bani aduna matam sana luhongbiu luhongbagi damak wabi ganu mateng pangjege mateng pangjanabagi damak leijare boisa kokye decoration Khetri Bengun Mayai Lekai Imphal East Apamba Maungi Borgi Koket Yachari Ahomba Mamalda Dress Waibiba Amadi Labagi Kutong Sapa Punamuk Pambigani Lengsin Biro Boicha Koket Decoration Khetri Bengun Mayai Lekai Imphal East Asida Sunatana Luhong Kongdu Magi Makeup Photography Amadi Videography Camera Ahomba Mamalda Stage Decoration Singba Punamak Ahongba Mamalda Pambigani Lengsin Biro Boicha Koket Decoration Khetri Bengun Mayai Lekai Phone number 9362323252 Amadi 9863842557 Boisa Koket Decoration Khetri Bengun Mayai Lekai Imphal East Diabetes ko loine de hingliba sing thamagi manungda control to bangamle urea creatinine wangbasu thamagi manungda hanthaba ngamle khong hamba nungai tebasu numit mangani gi manungda fahan bangamle pile saibadi nungsan nabasu chama da chama fahan bangamle cholesterol wangba numit kunida normal oiba ngamle bp wangbasu thamagi manungda normal oiba ngamle fatty liver oibasu thamagi manungda fagat han bangamle pumnamak natural oiba hidak makalna lying jabani hakchang da sokadaba side effect amata laite makata na hidak chabagi mathau su tararoi hena kuba parol gidamak nasimak lengsin birau diabetes hospital soibam leikai ayangpali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompan Imphal East near Punjab National Bank. Breaking matungda mayampu amuka na taram na okchari makataba pausing pichari. Kaisamtong hodam lerak tijim rota leiba icon gym gi safa basing puning thogat pagalunina achamba khodol potpiduna gym asiki provider former Mr. India Momoto mana okrai opagi thoramadu da December tarada Jainems ki auditorium da pangtokhiba Hufumatoi Suba All Manipur Bodybuilding Competition 2023 da Master Overall its flat mangang Master da bronze medal fangkiba L Heramani Senior 60 kg da silver medal lokiba P Nandajit Lolina Senior 65 ta 𝐶𝐶 𝐵 Dana Chandra
B Bipin Senior 75 kg saruk yakiba L Bankim Chandra amadi Junior 75 kg saruk yakiba RK Vedic saruk yaki. Thoram aduda gym gi proprietor former Mr. India Motomana Fongdokibada Sanaroi ama oiragadi hotna bahaibasi maru oi hotna na maithi re haduna tung haloidabani maithi raga mai papa gi value khangbani mai pakpa amadi maithi bahaibasi sanaroi adugi hotna bagi makha poli opagi thoram aduda gym asiki chief instructor L Sunil amadi instructor Banti Su Sarkyaki. Mixed Martial Arts Federation of India na sinduna Mumbai da chathakiba Combat Sports Festival da sanagi medal lawrakraba lamdeng awang lekai dagi homesori khaiden bu taram opagi thoram ama VRO Club lamdeng awang lekai na sinduna lekai asigi community hall da pangtokhrei thoram aduda sarugya khiba Frank Nandaibam na hai lana asuk wanaringai charak asida iramda Manipur gi mai puraktaba yade haibagi achet pathazaba amaga lonena sanariba sanaroi kyana hotnariba simak thaganingai ni iramda masigi mingchat purakpa ngamliba amadi hawalakliba sanaroi kyada lenga ki maikadi ki ahenba mideng changhaningi leita lairabana namba sanaroi khunai gi yenglaga lenga ki maikadi gi scheme kaya sembirabadi sanaroi singi thongna hena haptuna sanabada ninghanaba leiroi haina fongtoki Panbayai Mixed Martial Arts Sanaroi Homeshori Chahi Asigi Combat Sports Festival da Sanagi medal lawrakpada natana mamang dasu masana asigi lamda medal kya lawraktuna Manipur gi mingchat purakrabi atangba Sanaroi amani su haiki. Khaidem Homeshori na koi championship asida koi observe pase machine yama hai koi Manipur gi amai ko pase ai koi tare koi Mixed martial art sigi chobo mamai ma ko sida na Manipur giram sigi chobo mamai ko se haiba ge aide Homeshori sigi mafam sida shu ko ge opgi tharo se masing yame tongan mafam sing su ko sumaina laki asida ko na haijening mase lan kanna sangjiri ba iram sigi tangdu leita driba sumba matam sida ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯦꯠꯄ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯃꯦꯁꯣꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯇꯝꯕꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯡꯁꯤ ꯃꯥꯕꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯣꯃꯦꯁꯣꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯕ ꯏꯔꯝꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯄꯣꯔꯛꯄ ꯉꯝꯃꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤ Manipur Pradesh Congress Committee ki President MLA 𝐃𝐄𝐂 BJP ki double engine lengana irang loishinba ngamdribase election ngairibra haina hangkrei Hairokta thamnaba thajilakiba BSF ki trop hairok ki mioi lising kyana leiba yaroi haiduna tangthorakrei Amadi Manipur da houzik fawadi COVID-19 ki anoba variant JN.1 ki case thengnadri adubu hekta yaurakpa yai pumna magna Jackson si haina Health Services ki director na haikrei Hoziki oinadi Northeast Mindona sandokchariba Manipuri pau matang asa losinjare mideng tabiriba mayam pumna mapu amukhanna khurumjari